Hello, Bumtasedu. Welcome back to the reality with a dolphin, and I'm your host, a dolphin Mashala from Arampatlele Mashite. Again, Bumtase, if you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on these numbers below 072 7917. Let me be that safe space for you, and do not forget to subscribe. Fantastic. Subscribing on YouTube is currently free. So click that subscription button, like, and do not forget to click the notification bell so that you can be notified every time I do post a video. With that said, fantastic. Inali guest ya kaya ujwa high all the way from Polokwane, and ke tlo mo fa the platform to introduce herself to you guys. Ka gore nna ke no mo tseba e le teachere, ke mo tseba e le a gospel artist, Malehla Wanola. And by the way, ke nyaka mo fa the platform to introduce herself to you guys. Dumelang. Thobela goba a ya teng kgotso Le kae mara? rona ra lena Rona. Nna ke a le tseba gore ke lena bomang because ra followana, so be ke kgopela le di-introduce to batheletši le batho ba e leng gore ba lebelela the reality with the dolphin. okay ke a leboga kudu rena re šala morago the reality show ya Mme Dolphin. Okay, nna ke nna Masetaole. Masetaole ke o ile goreng le motsebile e le Masetaole. E fela mo mminong nna ke nna Maletlhogonolo. Ke leketša gore ba be ba tseba Masetaole le dule le tseba gore a e sa le Masetaole he ke le ka gae fela mo mminong ke nna Maletlhogonolo. Re fetotše ke Maletlhogonolo e dule e tsene le mo dikgopolong gore Maletlhogonolo. Okay, now ka baka la gore o setse boletse leina la hao le le gore ne be ke sa le tsebe, nna ke tseba Malehlogonolo. Ke sure gore go na le batho ba e leng gore ke gale ba go follow ga ba tsebe gore na go tlile bang gore o tloge from Masetaole to Malehlogonolo. If you don't mind, take us through that. Ka gara mmino ke nnete ka moka ga nna ga lena le be le tseba ke le Masetaole ga gane be le leina le fetoletše go Maletlhogonolo. Mabaka ke gore nna ke godišitšwe ke mokgekolo le mokgalabe e le go Raphiri le Maraphiri ke le setlogolo ka mogae. Then ge ke tlo tsena ka mogara mmino nna ka šomiša leina la ga Masetaole ka lebaka la gore surname ya ka e tšhentšheditšwe to Setaole ka lebaka la lenyalo. Oh, okay. Namile ge ke le ka mogara leeto la mmino ka hwetša gore dilo di thoma go tlhakatlhakana tša bophelo bja ka, ke wela ka gara mathata go swana le di-accident dilo mmerekong a di no tlhaka gabotse. Then go ba o fitlhela ke hwetša polelo ya gore bothata ke leina le la gore nna ke ipitše gore ke nna Masetaole ka gara leeto la mmino. Bothata bo tla mo e le goreng ba ga Raphiri bona ba bang godišitšeng manyeloi ba lla gore na ke ka lebaka la eng nna ke tshwentše ke re talente e tšwelelela ke le ka kua gae ka Raphiri. Nna ka kipitša gore ke nna Masetaole ba belaela ka ga bo papa ba bo Sathege le bo Mapokgole le bona ba lla ka leina le gore why ke swanetše ke be Masetaole mo la e le gore nna ke madi a bona. Le bona ba nyaka nna ke bitše ka bona mo la e le gore ba Setaole e leng ba bogadi le bona leina le ba lenyaka ka lebaka la gore ke le ka gare ga mmino. Go ba o fitlha polelo e re wena o Letlhogonolo go tloga le kgono ka lebaka la gore ebile leina le re o fa lona pele o
o tsebega kudu-kudu re o letlhogonolo namile ge ba re nna ke letlhogonolo be ke itšea gore ba ra ngwanaka ka gore firstborn yaka ke letlhogonolo ga ne bona botse ba no re la gore o bile le matlhatse kudu-kudu gore re go lemoše gore bothata mo ke lebaka la leina ke mo e le goreng e ka tšea lona leina le la letlhogonolo ka le kopantšha le di-initials jaaka nna ke nna Mokgadi Asnath so di-initials ke MA ka tšea MA ela ka e kopantšha le letlhogonolo tša re maletlhogonolo e le go direla gore ka gore ge nka be ke re ko o bitša ka Mokgadi e tlo nyaka sefane and e tlo no tshwenya ka gore ge ke kgetha sa ga bopapa ba bo magolo wa ka ba sa tlo nolla ya ba bothata so ke ka mo leina la ka le senang sefane ka kwa pele eno ba maletlhogonolo. Oh, okay. And vale family tse pedi di feel banka this thing ya gore wena o te pitša maletlhogonolo ba e rata ba dumelana le yone ka kwa gešo ba ga Raphiri le ba bo Mapokgolo le bo Sathege a bana bothata le yona ke dumela gore le ba Setaole e tla re ge matšatši a ntše a ya ba tlwaela gore nna ke nna maletlhogonolo e sego Mmasetaole ka gare ga mmino a ine bothata ge motho a re Mmasetaole a mpitša ke le mo pateng goba ka gae mara ge ke namela stage ge nna ke tshwara mike ke nna maletlhogonolo. Oh, okay, a bona ke a leboga ke sure gore le babogedi ka kwa ntle ba theleditše ene ba tla leamogela lena lewe le rena re leamogetše maletlhogonolo ke dumela gore ge nkabe ke sa tsene kereke ba Seafrika ba batlo gore ke dilo tša sedimo bjale ka gore ke tsena kereke semoyeng legodimo le dumela gore a ke be maletlhogonolo thobela ke yona okay re tlo tsenelela ka ra bophelo ba hao because ke dumela gore le ge e ka diragala ka gore o se jo boletse gore a se tšwa o tsebalege ge e ka diragala gore o tsebalege all over maybe South Africa ka moka mang le mang a ka nyako tseba maletlhogonolo gore na maletlhogonolo ke mang maletlhogonolo goba nka go bitša ka leina la gago la nnete le o tswang go lona not le la maletlhogonolo we know maletlhogonolo the artist right but ga re tsebe bowena gore nako wena mang o tswa kae before o tlo ba ka gare ga mmino if you don't mind can you take us through that okay maina ka botlalo ke bolela ka ngwana e ke sa le ngwana ke nna Mokgadi Asnath Raphiri sa le kua gae namile ke gotse kua gae ke Thagalang re ka re tikologong ya Segosese ga Kgoši Phega wa Makwadi Lepe he ke gola kua ke tsene sekolo gona kua gae e leng Thagalang ke badile nna nako ke tsena sekolo be se di grade e be le A, B, o fitlela ka standard 5 tla ka mgowe ke tsene sekolo se ba re ke Phea primary school he ke ntse ke le kana ka kua primary ke be ke opela ke le ka primary e fela go feletša ke tlo ba seopedisa mmino ke lemoilwe ke ragolo wa ka he ke le ka kua bona Raphiri e ba mpona ke sa le ngwana ke tshwere buka ya grade 12 ya maths mathematics ka gore nna be ke sa tsebo bala ke a re ke opela sefela sa tsietse tša letswalo then ka passa standard 5 ka ya high school ke ona bo o thoma di-grade bjale dia grade 8 to fitlhela o grade 12 gona go passeng grade 12 and nna be ke ipoditše gore bjale ke nyako thoma go opela e le ge ke be ke rata mme Matlakala Ramathoka before ke tlo tseba bo mme Winnie Mashaba then ka go lebaka la gore re bušwa ke moya ba nkemiša gore wena o tlo opela o ba o fitlhela ge nna Morena Modimo ke tlo go lokolla e be ile ka 2003
ka tloga mowe ka ya Venda, University of Venda. He ke fitla kwa University of Venda ka fitla ka dira degree ya Bachelor of Economics. Ke ntse ke a re ke tswela pele ko opela ka kerekeng batho ba no nrata go no re o opela ga botse wa re kgatla o diang mara ke no opela le ge le gore ka mo gare ga ka ke tseba gore ke be ke buisha gore o ka re nka ba Sopedi. Then ka complete Bachelor of Economics ka dula mengwaga ke sa hwetše mmereko o ba o fitlhela ke ithutela tša borutiši ka dira lengwalo la PGCE, Postgraduate Certificate in Education, ka re go pasa, and then ka 2013 ya ba ile gona ke thoma go ba morutiši. Then ke ba morutiši leetong la ka ge ke tlo tsena ka ra mmino ke ge ka 2023 o ka re ka bo May, June ke ge ke fiwa polelo ya gore nna morena ke buile mo wena bjale re kgopela gore o thome ka leeto le la mmino. Ya ba ile ge bjale ke tlo tsena ka gare ga mmino ka 2023 ka August, ka di 2 tša August. Go ba o fitlhela gane bjale ene leetong la ka yona e ra re ngwago botsebotse ke swara 2 years ke le ka moara industry ya mmino. Nka re ke sepetše gabotse ka mahlatse ka lebaka la gore ke rile go tsena ka moara mmino dikgwedi e se tše kae ka be le gore ne ke kgona go thopa sefoka be ke ile ba re ke Bronkhorstspruit re performa live ba no re di upcoming le ya computer kwa performa live. Then ka hwetša ka thopa sefoka gona moo ka tšwa position 1 and then wa latela ke ngwaga o feta wa latela September le yona ka tsenela di Mama Awards le gona moo ka thopa sefoka sa upcoming artist. Go tloga mo weng ka November Thobela FM Gospel Festival ba re ba kgopela di artist tše ile goreng a sanka tša opela ka festival eo ya Thobela FM. Le gona mo modimo a iponaga tša kudu ka bogolo bja gae. Then ka ba mo thopa sefoka ka ba ka ipona ke namela sefala sa gospel ya Thobela FM ka diragatša gona mowe ke leeto la ka le loreng ke le sepetše. Ya bontšha gore ke lena ba bangwe ba e leng gore le mahlatse ka baka la gore tsele ya go ba gospel sometimes batho ba tsamaya kua le kua o ile bona. So nka e bitša gore ka nnete you were called to do this job and e be le nako. Ke dumela bjale ka gore ge re ka balela go tloga 2003 to 2023 is 20 years ke dutše ke letetše go lokollwa e seng gore na ke itokolle. Go bile le mo le goreng mo ara sebaka ke be batho ba nametše stage kwa ke gwa kgabe gore o ka re nka namela kwa stageng ka opela mara ke tshwentše gore ke e dire yewe go tla le ntšhulelela gore apa wena a sanka wa lokollwa a re dilo ka bonama re dira dilo ra bušwa ke moya gore ge o tlo tshwara leeto le o ka le tshwara ka moya dilo tša gona di tlo sepela gabotse mara o ka dira dilo ka bonama di tlo pala bjaleng. Mara ka gare ga period ya 2 years ke šetše ke na le di-awards tša mohuto we ka nnete ya bontšha gore modimo ka nnete o ba e sa lokiša. Motlho mongwe nka be ke dirile di-album tše dingwe tše dintšintši tše ile goreng motlho mongwe a di kgone le go fitlhelela batho bjaleng kana ka mokgwa uwe ke dutše 20 years ke letetše go lokollwa ke sa nyake gore ke itokolle le letswalo le tlobe le nompotša gore ape wena ye o itiang a o ne a o boditšeng gore tama o thoma o opela e ra re nna ke dira ke sa fiwa tokollo semoyeng ra re tlabe ke opelela nna. No le modimo le ena e ba re beetše wena le modimo le ena ke a thaba gore e ba re beetše wena. So go bolela ka taba ya sese wene Mashaba
ka mo di-commenting every time e ke bala di-comment section batho ba re o swana le Winnie Mashaba, ba bangwe ba re o ka ba re ke Winnie Mashaba, o feel ba ke batho ba like ba go ke tla reng ke be jwang ka se re ba go compare mara ba go fa mablomo because Winnie Mashaba is a gospel legend if I'm being honest. So like ke go dira gore o feel jwang like di-comments tse go gatlhana le tsona batho ba re no o tshwana le Winnie Mashaba, nne ebile be ke re ko wena Winnie Mashaba. Lerama o re leboile mao ngwanaka Ne ke re ene Winnie Mashaba, Dr. Winnie Mashaba. doctor. Ya ebile ba ndira gore ke kwe bose le go feta ho ka bona batho ba o compara le motho o le gore no shule o kwa odimo gore ba di a re ke tswikinye le mosela ene e seng gore ke a ba ekišetša ba bangwe ba ka itšeo ka re nna ke ekišetša bona go ya le ka di-comment tša bona ba bangwe ba kgatlha ke ka mokgwa ke opelang ka ona ba no re na ebile re re ke yena na ebile re re gane kwa gabo a o na le mo e le goreng ke tla re o na le ka mokgwa le goreng ke itšea negative ka gona ge ba bolela ba re na ebile re re gane ke Dr. Winnie Mashaba go nna ba nnametša setepisi se e le goreng a ke se tsebe sa moya se namelela go ya kwa le godimo nto e le goreng nna ge nkabe ka gore batho ba bangwe ba ncompara nna comparison ya gona e ka se be mo godimo wa mmino nna be ke tlo le botša ka motlholo o mogolo mo go nna le bona ke ba bitša mmaongwana ka nako e ntši maori leboile comparison a e be tšatši le e le goreng ge nna ke tsena ka sepetlela ke ilo belea tšatši la gona ke tsene ka di-1 tša January 2022 ge ke le ka kwa sepetlela di-1 di bile tša ba tša feta o fitlhela e re di-2 tša January go le boima gore ngwana atle and then ge ke sa le mo mpeteng e le gore di-doctor ke gale ba ndikaneditše ba bangwe kore ba sa tsebe le gore na bile ba nthuše bjang ge ke le mo mpeteng ya ba le gore mama o re leboile Dr. Winnie Mashaba ba feta mo gaufi le mo ke leng gona mo mpeteng ganthe le bona ba tlile ba tlo belega ge ba tlo belega then nna ka belea ngwana ke dimpho ngwanaka ka di-2 tša January 2022 mama o re leboile morago wa go feta mo nna ke be ke le gona ba belega ngwana ka di-2 tša January 2022 e ra rena le bona bjale tšeo re tare di a swana re bile le bana ba banenyana ka letšatši le le tee sepetlela se se tee ka ngwaga o tee ke mo e le goreng tšeue ke tlo di swantšha and then ka voice a ona gore o ka ba le ka mokgwa le goreng voice e leng ka gare ga ka e tla fetoa ka ya ba ka mokgwa mongwe ntle le ka mokgwa nna ke opelang ka gona e no gore motlho mongwe ba bangwe ka sekgowa bana gore ke coincident gore dilo tše pedi tša kore motho a lebeletše a kwa ba swana le ge e le gore nna mara ke a kgona go kwa gore mo o opela nna ke a kgona go kwa gore mo ke mama o re leboile but re ka se ganetše se batho bona ba se kwang le ka mokgwa bona ba kwešišang ka gona ka gore nako ngwe le ke le ka mokgwa mongwe ke sa opele ka no tšwelela sotore nna be re gane ke Dr. Winnie Mashaba so le a bona gore ke dilo tše le goreng appearance ke nto e le goreng ka mokgwa ke leng ka ona ke ka mokgwa modimo a mpopileng ka ona le lentšu ke ile le goreng modimo o mphile le ona ena ona ka mokgwa le goreng le ka fetoa ka ona o fetoa ga gona ga lentšu laka ke ge bjale namile modimo a le nonopetša ka semoya bjale le go feta ke mo e le goreng le tlo fetoa ona mara ka mokgwa ke opelang ka ona a gona le ka mokgwa le goreng go tlo fetoa ka ona motlho mongwe batho ba ntshwantšha ka hwetša o ka re ke ke kwa bosele go feta ka re o mama o rile maongwanaka ba re a ke re ke ba re nna ke opela o swana le lena bele nna be ke re modimo a le thuše lena
ya lena craft no dula e le ka mokgwa ile re ne modimo inyaka ka gona e gole le go feta le nna modimo a ngodiše ka engele ya ka le nna e seng gore maybe ka re ke nyaka o ke gotla ka gore ke namelele ka lena aua lena le tlo dimpepula ka gola la ba la mpontšha le tsela ke sa fata tsela ya o namelela semoyeng kudu semoyeng and ke be jwang a se gore ke a go phošolla ke nna go ka nna ke nagana gore problem e na le rena ka mo gore jang di-comment ka gona because ge ba re o swana le Winnie Mashaba a se gore from what I know a se gore maybe ba nyaka go lulušantšha go ba jwang a se gore maybe ba re ke gore ba le compara go ba jwang I think ntoe ke nto santšhe e go fe maatla ebile e go fe le lethabo la gore ka nnete ga ba ntshwantšha le Winnie Mashaba gore I'm already there gore I'm at that level so not to me it's a compliment ge ba re o swana le Winnie Mashaba o opela go swana le Winnie Mashaba ke a legend, a gospel legend so ga ba ntshwantšha le ena nka thaba kudu no bolela nnete le nna a ke ne le ka bothata le yone that's why le ge e ba re nna re ke Dr. Winnie Mashaba ke re yo we aui ke nna mmaletlhogonolo ke mmaletlhogonolo then and then a ke se ke tlhakane le e le goreng le ge ba bolela wa go tja re motho ona o bia ka mogomong wa ka re ena le ke no bona ba kore ka re ba no re mosadi ya modimo re a o rata rena o a re kgatla o a re rata re a o rata motho mongwe ba ra gore o a re fodiša o re gopotša le bomme Winnie Mashaba kana ka mogobe ino re a ba ncompare le bona fela nako nngwe motho mongwe ke le lefilo le o mongwe o tlo re yo ka re ke o re gopotša mme Matlakala Ramathoka o sa dutšeng ka opela ke batho ba e leng gore o gotse le wena o ba lebeletse ba go inspire kudu so e no be a coincidence kudu o opela koša ya o ka re is African o tlo ko ba re nna o ka re ke makgarebe a botšhabela wa bona pele ba nkoša bose ka gore o tso ba ntshwantšhetša ko ape ba ntshwantšhetša malekelekeng ape kua ke godimo and go ne go nna nnete ba tshwanetše ka lebaka la gore le nna ke le ka re ke thoma go theletša ke thomile go theletša ka sefefo ke semphete wena ya rategago le ke na le ngwana gešo ke mokuša yona sefela sela ka re voice ya gago yo le singile e ya no e re sa tlo bolelang ka yona voice ya gago ya bontšha gore awa ka nnete o motlotswa ba go tloditše le wena awe ke a leboa sefela sa semphete wena ya ratang ke be ke le ga kgoši ga Molepo ga Mothapo ga Mothapo then ba nkgopetše gore nke ke ntšhe sefela ka no re semphete wena ya ratega moloki wa ka ga untse ontse wo sizaba abangwe semphete morena semphete lena a re gaogela ba bangwe le nna o nkgaogele morena o gaugela ba bangwe ngaugele ho e fa ba bangwe mešomo le nna morena ntebelela o mphe mošomo go fodiša ba bangwe le rena re fodiše morena re le ka ara sepetlela ke sale ke dutše e re ba bangwe ba yo tsena ka ara letshala Bethesda le nna morena ke emelele ke ye ke fole e re ge bomme ba bangwe le bona ba e ba mmeleng le ge e le gore nka ba kena le mengwaga ye 40 morena rapelela ka ara popelo ya ka o tle o tsene lesea le le šoufaditšweng ke wena semphete morena ho phološa batho mo ka ara di-accident koloi ka no šuana bjang kapa bjang fela bja ka bophelo bo phološe morena semphete morena ke ngwana a gago ke ikokobeditše producer do your thing please
yo sempheta wena o ya ratagago o Morena. tsa ke go no bolela nnete o tlile mo marilena wa blessa ka mantswe a gago a makgethwa ao ke naganang gore mang le mang o dumago a kwa go na le bana ka kwa ntle batho ka kwa ntle basadi ba e leng gore ba tlhoka bana ba hloka ka nnete ga ba ne le ngwana ga ba dire selo so ga ba kwa sefela se le bona ba ka blessega ka nnete e se ba iša kwa pelo wa kere wa kwa gore se re ke ka o tlhomogape elo ke tla go wena morena ke tla go wena morena ke tlhomoile pelo morena ke re morena seemo se ke a tseba gore ka bonama bjakang ka se se gone fela morena ke a tseba gore ka bogolo bja lena ka maatla lena matšhentšha dikere morena le nna morena ntebelele ene a ke re o lebelele nna fela morena he ke re ntebelele ke ra re le bana bešo lefase ka bophara morena re se ka dula re le ka gara bošiwana fela re nameletše morena le rena re roba le re jele re nameletše morena re o kwešiše re kgone go boledišana le bana ba borena wow thank you the producer thank you the producer yo o tsa ke lantšhikinye bjalo ka re lampolaka ba lantšhatša jwale okay ke a kwešiša gore le morutiši le ruta bana ko sekolong ke tlo bolela ka something e le gore ke e bone under the comment section and the reason why ke dira so ke gore one batho ba bangwe ba reacta differently to comment nka bolela ke re jwao so on another hand ke bone gore o morutiši o ruta bana o tla hwetša ebile o emele bana o ba ruta dikoša ba opela difela that is so beautiful by the way le nna ke ntho e dirileng gore ke feletse ke ba one of your fans you know but ke le ka re ke lebelela gone batho ba bangwe a ke re gore batho ba jwang ba bangwe ba happy gore o ruta bana tsela ya nnete e kgethwa e leng gore ngwana mo le mongwe o tshwanetse gore a sepele ka gare ga yona but ke le ka re ke lebelela di-comment section ba bangwe obviously ba bolela di-negative so question e ke nyakang go bitšha gore na how do you deal with negativity di-negativity di a ngodiša and-e nnete ya ditaba ke ya gore bana ke ba ruta difela ko sekolong and e no gore ba bantse bang ba tseba le gore bile ke tsena kereke efe ba ka no itšeo ka re nna ke ba ruta jaaka kerekeng ye ke tsenang and-e ga o bjalo bana re ba ruta difela le tša a ke rona le di-hymn book tša difela tša sione difela tša lutere difela tše dintšintši ke a di-covera ka mokana ga tšona le bana ba ile gore nya ba tsene kereke ba ona ko ba opela difela nako ngwe ke no re e tlanka košele gore ne kerekeng ya bolena le a e opela and a kere ke bana ba le ba tsena dikereke tša tše dintši ka mo today re ka dira sefela sa sione go sasa o a ba le ba maybe wa o tswa kereke apostol ra opela ra ba ra bina apostol mazalani le opela ye ife ra e opela ba kereke ya Roma kore ra di dira ka mokana ga tšone ne ba le ba o setsene kereke motho mongwe at all re ba ruta o bina Setswana ba bina Setswana kwa sekolong ba bina dinaka ba bina kore ke leketša gore ke ba covere ka mokana ga tšona bjale ge o e tla ye e le gore ne motlho mongwe motho o bona o ka re ke ruta bana kudu tša ka kerekeng ye ke e tsenang ga o bjalo bana ba kgošempušang re ba ruta dilo ka moka tše le gore ne re a ba covera ka moka ba o nyaka o bina tša makompo re a dira di-beauty pageant re a di dira ka mokana ga tšona ka moka ke leka tša gore re covere ka mowe that's why ebile ke le ka mogare ga team ya culture wa mona gore culture ra re ke bokgwa ka moka be le gore ne bo gona ra bo fitlhelela and ba kwa bosekudu bone ke tswelela ko sekolong bana ba grade R ke sa tswelela kwa mam ka mongana ebile o ke sa tswele gore na ke thibe o fe ke kuke mang ke direng ba no kwa bosene le nna ke rata kudu mmino and ke ba ruta difela ke tlhomo wa pelo kudu
le nna re a kgona go bona mo di-social media gore go ruta like you connect so well with kids like bana o ka re ba o rata ga ba bona wena o ka re ba bona a safe space le wena mare le nna e ko lebeletse so ke bona a safe space serious like you're so bubbly like o bubbly o rata batho like o imollogile o bona motho wa go imolloga o no tepolelela o tlhoka mathata botsebotse a bua kudu bana bona ebile lerato le bana o le lona go nna le a mmakatša ka gore le ge ke le sekolong motlho mongwe tšatši leo ke a gore kapre ke imetšo a ke nyake motho sa le ba tabe ba tlile mmem e ta re bina ape ke a bina le bona ka ba ka bina Setswana mmem aowa e tla ta re bine ka nako owe kore a ke nyake le selo ene ke fetša go bina le bona ntho e lebe ntshwenya a ke tse gore e tšhabetše kae šala ke le ga botse kudu ba tseba le barutiši gore nna sekolong le ge re ija ke nna ke le tee ka tlaseng go tlotla bana ba le nna re a bina radiaeng a ke kgone ele ya gore ke tla tloga ka mo ke role dijo ka ya ka tlaseng ya mang o ba officing a se mma letlhogonolo owe and a e re gore barutiši ke ba le bona ka moka ene o mongwe le mongwe ke lala mo go nna ka moka na bona ke ba rata ka moka barutiši ke dumela le gore ebile ke ba fa tlhompho ya go feta ye ke tshwanetse gore ke ba fe yona ka lerato nna ke nna mma letlhogonolo ke tlhogonolofaditswe pula ena ka medupi mo go nna that's why bana ba e tla bjalo ka pula ya go nna ka medupi go nna ba e tla ba ketima ene ke e rata kudu ntho eweng ke kwa bose gore bana ba re ba mpona a ba tšhabe ba ketima ba tla go nna le nna ka ba bontšha lerato la gore ke le rata kudu bana baka ke le rata ke sa khutse le batswadi ba bona e ba tlile sekolong o tse gore pele meeting o thoma ba letile gore maletlhogonolo se fela mo we a be a re rapelele ke raua batswadi a ke re lena le sontse le rapele nna ke opele ba re a go gopela re o ntšha se fela mo we o fetša bo re rapelele mo we namile ke tšele gore ke a di rata kudu thapela wa followa o nna le mo kudu ka WhatsApp tompona re ka one ya bošego nna ke gona ke le gopotse gore a re rapeleng modimo o e sa le modimo le ge mathata ile a mantši a e tla bjang kapa bjang re no mo tshepa re mo dumele re re modimo lena le sa le modimo ka gara diemo tše ka gara senwelo se re leng ka gara sona se tlo ba sa feta re kgopela lethabo lerato kwano tlhomphano ka metlhale ka mabaka ke tlo go botšiša question engwe ka morago ne but for now e be ke kgopela go botšiša because o seopedi ka mo o le teachere like o di kgona bang dilo tše pedi ka gore a di tsenelane like santse o e sekolong Monday like o kgona jwang apedi ya tsenelana le a tseba di tsenelana kudu ka re fro go nna re assembly ke fitlhe ko assembly ke a opela ka bina le bana la bona re di a tsenelana no la ishanyana ga botse ke kone kore nabile but mmereko ka nako ya mmereko ke dia tša ka mmerekong ge ile nako ya go opediša bana ka dia tša ba opediša and then e be ke sa ebe ka mokgowe e be ke bea malehlogonolo as an artist le malehlogonolo as a teacher taba ya ona ke gore malehlogonolo bjalo ka morutiši sekolong e feleletša e ba tše pedi mo godimo ga gagwe a le tee ka gore ko ba ruta bana ka tlelaseng ka ba ka fetša ka tšwela ka ntle ya ba kopelo la bona re e sa le bo artist bjola bo nkgorametše le ka gare ga sekolo ke ruta bana mathematics grade 4 what is a fraction? Yes. Then bana ba tshwantse ba re botse gore re bolela ka ena fraction ke re bolela ka di proper le di improper le di mixed fraction wa bona re fetša and e ba ya dira gore yona bo artist bo re dire ntho re reng ke choral verse ke gore ke lo dira presentation yaka ya any topic ye re dira ra e dira ka opela ka lebaka la re ho na le bana ba bangwe o kwešiša
ge a diragatša re a fofa what is a fraction? A fraction is a part of a whole number. Yeah, a Opela. fraction is a part of a whole number. Wow. What do you want? Top number, numerator, re a re opela. Yeah. Denominator, yeah, Yeah. half, quarter, Wow. 1/3, Wow. 3/3. Wa bona re a re opela, wa bona re bo artist bo gona le ka hana ka go sekolong. Wow. Eh. And Yo. we fela jalo re a Wow. winner, re a di-competition e ba re choral verse re dia ka opela ai ba artist ba tshwentse ba buye ba tshwere trophy Wow. la e bona gore ke di nyalantšha bjang Yo, you are a different breed. No, you are a different. Yo, sorry. You are a different breed and a precious one. good Like you are precious, mama. Like you you're very gonna do la much. wena so ke blessed. I'm not even gonna lie. A re thatše ka dilo tse dintšhi, but already kore ke feel o ka re nna le wena re dutše ka gae re nwa tee. And ke nto re e hlokang from my teacher ka montle. How I wish gore my teacher ka montle a ka ba kore a ke tsebe a ka ba soft mo baneng. wa bona bana o ka ya go bona ka boleta wa tso ba tlo kgobokanela o ka re ke dinosi ene le nna ke ntwe ke ikgopela gore modimo ke kgopela gore ke dule ke ikokobeditše tlhompho e thome ka nna ke tlhomphe bana ba gore ba kgone o tlo ntlhompha ke ye mo go bona ka le ge ke ba bolediša ka tlhompho ke se ka re ke bana ba mengwe ye 9 ka kgwetša ke le boima kudu mo bona aua bjale nna bana ba kotama mo godimo wa ka o ka re ke dinonyana tša legodimo di tla kore ene le nna ke a ithabela modimo ke kgopela gore ke be ka mokgwa ba le oketse lerato la gore ke phele ke ratega le mo baneng le nna ke be le lerato la go rata morena modimo ka dinako ka Amen. I'm blessed. Yo. Ke advice e le ka e fang barutiši ka montle ba ileng gore ba ruta bana ba banyane. I think number one nkare ba be le boikokobetšo ga ba etla go baneng ba rena, ba ba hlokomele lena le ka ba advice la reng so barutiši ka moka overall. re no thoma re tswa ka kua gae lerato le la bana ba bona re ba rata ape e selo o se rata o to se swara bjalo ka halas bjale bana ba a re ba rate re be re ge re ba ruta o ka re ruta bana ba rena ene ke kuša gore ge nna ke ruta ngwana o labelo ka ngwana wa ka ke mo ruta ke lebeletse gore bokamoso bja gawe e be bo bophadimang bo be bo fete bjo nna ke bileng le bjona bokamoso bja bona e be bo bophadimang a re ba rateng re sa khutše rena nka se re ke eletša bale le nna ke pala ka mogare a ba rutiše gore a o thome go be le lerato la go rata bana ba he re ka ba le lerato la go rata bana ba re ile o ba ruta ka lerato le le gore le tseneletše nka se re ke tshwanetse gore ke ba fe class activity tše 5 ka beke wa kgwetša ke ba file ye tentše ke be ke le gona sekolong e ra re ke thoma o fokotša lerato e ra re ke timile ngwana mmereko wa ba tshwentšana le ona beke ka moka nna ke mo file wona ga tee fela he re na le lerato la bona e ke dutse ka officing period ya ka ge e fitlha a ntšhikinye ke gopole bana bale ke tla be re na le lerato e fela ka kua seketeng ya gešo ya Mankweng nna ke bona barutiši re dira ka botsotlhe ka mokgwa re ka kgonang go a phadimela ene a re šomise tšhoko mane a re ngwale ka tšhoko rena re a presenta re dira ICT ruta bana ba lebelela kwa smart panel and then nna ke busy mo laptopong ke dia presentation ra ba ra kgetha le bana ka kua ka re ngwana tla o rute bana ka lesson e be re dira gane bjale o kgwetse gore bile o e dira le go feta morutiši ka lebaka la gore o kwele technology e ka mokgwa e tlileng ka gona ba e rata le go feta ke gana gore circuit manager magagane mo le dutšeng ngona le ankwa ke re tšwelang pele la re ruta lerato ke lona le le tlo re kgontšhangetse ka moka ene le ka mo tlelasene ra se sa ba le ba gore ngwana o tee ke yena o la re phela re re
re wena dia debate a fetša o dia debate wena presenter wena tsa mo ko re kgwetše o ka re ba le ba bangwe ba ka Bona palelwa ba go dira tšena kapile. ka moka na bona ene nna tlase ya ka ye e le gore ne ke a e rute ya bana ba grade 4 ko sekolong re na le tlase tše tharo ke tša grade 4 a kere ditlase tše tša rena re di categorize ka mokgwa wa gore ka 4A ke di high flyers ke bana ba le goreng a tšena go Go kwešiša kwešiša wa ba le something. tlase ya gare ke ya bana ba magareng Ba e leng gore ba leka. nna bjale ye nna tlase ke leng ka mo yona ye bana ba ka ke phelang ke ena le bona ka mo tlaseng ke bana ba ile goreng ba tšea nako gore ba be ba kwešiše le go ngwala go bala go boima ke bolela ka bana ba grade 4 ke tlase e le gore ba mphile yona e fela ke rapela tšatši ka letšatši ka re morena ba bana ba tlo kgona go bala ba bana ba tlo phasa ke a kgopela nthušeng ke a tswa re tše dingwe ke e le gore ne ngwana ke tlhago kore le nna ke le so nka se kgone go mo tšhentšha mara go o ka ba bona o tlo re e tlang ke bomang ba ka kgonang go bina dikoša tša bošandesh o tlo bona talente jwale kore ba bina ka mokgwa le gore ne o bile o ka re o ka lla wa re ke mang o le gore ne ka tla dira sereto o tlo o retela o ka re o kgona go bala a sa kgone o dio mmu o dira so o tšwelele bo perfect ya ba gore mathata keng o re ngwala wa pala o ka no re ngwalele 50 ka nomoro o tlo ingwala ngwala 5 le 0 a kere ngwalele tša gore 50 ka mantšu ebile a tse bore a thome kae ke ba ile gore ne ba ne le nna ka ko tlaseng ande ke a ba kgopelela gore modimo wa nkgontšhe le nna ke kgone go ba le bona ba difficult kudu-kudu mo e le goreng go ka no tswa ka tlasene ba ka šala ba nametše le ditafo kore a ba discipline kudu-kudu bjale ba nyaka modimo ka mo gare bena a tsenang kudu-kudu that's why ke re lerato le thome ka nna ke re ge ke ya kua baneng bale ke se ka ya ka bogale ke kgwetše ditsela tše di kaone tša go bereka le bona wow re ithuta every day more the reality with Dolphin. By the way, maabane ka gore wa tseba gore e be re tshwanetse le postpone le our date our interview maabane bošego be le gona ke scrolla mo Spotify mo di YouTube ke nyakana le dikoša tša hao because ke na motho le gore ke rata gore ge ke invite batho go ba ge batho ba ngwalela ke lebelele dikoša tša bona and then ke le ka re ke di lebelela ke no hwetša the recent song e o sa tšang go entšha no Emmanuel a kere tše dingwe ga di gona. What happened to them? Alright, ke bile le album ya mathomo ya ke romilwe ke moya ke dumela gore batho ba ka ba ba e tseba ke le go potsenyana gore ke elebe ke re ko opela ke re ke romilwe ke moya na ke romilwe ke moya o kwa kua pele e re o re ke le botse e le rata go phela matlhatsi le matlhogonolo theeletša phigelelang taba tša bogologolo melao ya bomoše tsela tša bo Abrahama le bohanna bjale tsebang album ye re ile ra unplug ko social media ka lebaka la gore re nyaka gore e sepelelane le leina la ka la Maletlhogonolo ka ge ke le kgopetšeng gore tšatši ka letšatši mpitšene Maletlhogonolo bjale be re le busy ka tšona le go uplifta mo e le gore maybe re bone di-errorsenyana kua le kua album ye ke le tshepiša gore le kgono ke la bohlano ke dumela gore e le ka mphabeke tše pedi mo ara sebaka tlabe ke bušeleditše mo
go di-social social Hey, media ra e platform. kgopela. Hey, after this interview, ra e kgopela. Le rena re nyako kwa ke romile ke moya. Because ke bone di-clips tsa gona on TikTok and I was like, wow. Le voice ya gago le go ishe kwa godimo wa kgona go rawa ka nnete o romilwe ke moya. So a re bolele ka Emmanuel, the recent song. Yeah, ke la ka re ke bone bile before we ntsha ka re wow, this is something. So what inspired the name Emmanuel, or maybe rather say the song Emmanuel? Emmanuel go tlile modumo pele wa koša gore go tshwantse o be le koša le gore ne e tla ka mokgwa mara ka mokgwa se fela e ke dutse ka bo pass 1 ka go tša gore ke tlelwa ke modumo ebile ke hwetša le gore sefela sa gona e tlo ba Emmanuel lebaka la gore e be Emmanuel ge ke bala mantšu a gona ke lebeletše le diemo tše re kopanang le tšona re bona ka re modimo o tšea nako re fitlhela re phološa pele mara sefela sela se rena o tlo tla neng ka borena morena wa tla go rena ka lebaka la gore shefa ebile re o emišetša le matsogo ka thapelo re re morena re a o bitša tlaga go rena tla o re phološe ka radi le mathata e le gore na a sa le kua pele re efošeng gona e sa le kua pele morena le tlhage ka borena ke mo le kwang e sefela se ke se opela ka mokgwa ka ke lete ke nana gore a sanga ka kwa motho mongwe a se opela ka mokgwa le gore re se tlwaetse ka kerekeng ke ka mo se thoma ka gore Emmanuel 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 Morwa Maria Morwa Josefa mmetli wa mapolanka Ruri Emmanuel then ba le ba bangwe ba no re mongwa rona Emmanuel mongwa rona Emmanuel mongwa rona Emmanuel o tla tlhaganeng ka borena pele be ke bolela ka Emmanuel ke bolela ka morwa Josefa mmetli wa mapolanka bele re re morena betla le pelo tša rena morena hei bane pelo tša rena ke tša bokgopo di betle morena o re tšhentše lokiša pelo tša rena ka re re a tseba re o tshwere ya mola le dipikiri tša semoya šomiša tšona o lokiša pelo tša rena re tle re o tseba gobane wena o modimo o ka se palelwe ko o fetola motho ba re ke tsotsi wa mo fetola a tla ba modumedi o ka se palelwe ko o fetola motho o e le gore ne motho mongwe o phela ka go tlaiša bana ba batho wa mo tšhentšha pelo Emmanuel wa betla pelo ya gago wa mo dira ya ba motho ra re wena Emmanuel o ka se palelwe ko o fetola seemo sa lapa lela tšatši ka letšatši ba lla ba robala ka tlala tlhaga Emmanuel lebelela lapa le bošiwana bja lona a le palelwe Emmanuel gore nna ge ke le ka mokgo nka ya mošama wa tlela nkuka ke ntše ke tšwa magaeng ga kgošiphia ya makwa dilepe ka ya kua mošama wa le a kgona go tšhentšha Emmanuel bjale mphetuleng le nna re kuketšene morena re kuketšeng le re tšee le re mo e le gore re le šitela gona morena tšeane a mola le dipikiri le ditšhesela le betle le betle re fetoe mekgweng ya rena ye mebe morena re fetuleng rena re ba dibe re ba nama re tlhola ke sebe fela morena lena ge le ka theiwa ka sebele lena lengwelo ila maatla la tla go rena re ka sepalelwe ene re ka sepalelwe bjaleng Emmanuel šiwe e thieletšeng le sekile dipelong le thieletše gore na ke reng ka yona ke tlo gola ke tlo godišwa ke lena ka re ke kwa ba botšiša mo godimo album ye ya kgale e tlotla ya plakiwa Emmanuel already e tšwile bjale o tla album ya ngwago ye ntshwa ye a ke reng ka se bolele kudu ka yona already ba e tseba e no ba o e bušeletše fela ke re busy ka album ye ntshwa ye le gore le cover ya yona track e re
leleme ke mothumatšha yeah. E tla neng leleme ke album? mothumatšha album yewe ke dumela gore before September e fela tlabe re feditše ka go e dira ka gore re mothumatšha ke mangena leleme leleme ke mothuba wa re lwantšha mo lefase e re bana ba motho ba lwana ka lebaka la leleme e re malapa a thubega ka lebaka la leleme re ka hara dipalamente baetapele ba mmušo ba kgona go lwa ka lebaka la leleme bakgotsi segwera se kgona go dio pšhatlagana ka lebaka la leleme re wa re lwantšha mo lefase wena leleme mothumatšha a re fetoeng re lokiše polelo tša rena re ga re bolela e šita le ka lapeng o ba re go nee lehu o tsoa dipolelo tše dingwe tša boima kudu-kudu wa kgwetša le thulana ene mowe ke nako ya gore re tshwarane re kgothatsane gore le modiro go o tlo ba ona gore kgwetše re le ba poto ye teng mara o kgwetša go ena le mang a gogela ka mo mongwe a gogela ka mo mothumatšha šuwe please ra le kgopela ge re phina di-link under the description box clicka that link o tsamaye ko youtubeng o theletša Emmanuel. Please go and check it out le ska lebala go subscriber thuma le mangwe loro o tla mo channeleng eke with that said ke advice efe o ka e fa go ditšhaba-tšhaba ka moka ditšhaba-tšhaba ka mokana ga rena a re no go phela bjalo ka bana ba motho lengwalo lela le rene ga botse le thatego he bana ba motho ba dula ba kwana go bjalo ka makhura a mabose ge a elela maledung a elela morumong wa kobo ya rona a re rataneng re kwelane botlhoko ge ke le mosadi ke seke ka kokobetša mosadi o mongwe ke mosware ka letsogo ke kukane le yena re ye pele o tsole gore ge ke kokobetša motho so e ra re le nna ke a re ke a theoga ke a fase mara ke mokuka bona re ke a boya e ra re le nna ke a namelela ka lebaka la go no kuka o mongwe wow so ke kae mo e leng gore batho ba ka go followa gona the social media platforms TikTok, Facebook and YouTube? Facebook Maletlhogonolo, TikTok Maletlhogonolo, bo YouTube ka moka sona se fela se sa Emmanuel gotlhe mo TikTok ba tlo se hwetša ka Maletlhogonolo se fela se re Emmanuel mongwa rona e se feleletše kwa gore ka no re Maletlhogonolo wa type track ewe o ngwala re Emmanuel monga rona le tlo ka no search Emmanuel o tlo no e hwetša straight bele ke nna e ke kgopelanye a ba nthegeng mo ba le ba ratang go nkeletša gona ke gona ka dikeletšo tša go ba le kgotso ka gare a ba nkeletše mo leetong le re tlo gola gannyane dikgato di a re di ya godimo kana ka mogouwe so gare ga diopeditše ka moka ga tsona tšeo di tsebago le tše le go di sa etla ke mang ba e leng gore o ka rata go ba feature mo košeng ba e leng gore o ka rata ba re ka le bona ka mo banneng ke roma lena kgopela lo nyakela setšhaba padi yo a tsebe ke nagana ka setšhaba padi maloba ke a monyaka by the way yo be ke nagana ka ntate setšhaba padi ane ke tlo mo hwetša yo setšhaba padi sepela no nyakela mogala bowe a tla opele ka lentšu la tau ya monna le nna ke rapele ke tle ke be tau gadi re opele sefela ke kgopela lena gore lo nyakela ntato ke a tsora ka no ba motlho mongwe a sa ntsebe kona ke sa tsena mminong lo nyakela yena di-artist tše le gore nna botsebotse ke rata di-artist ka moka ene ke no duma gore o mongwe le mongwe le yena a rata gore nna nka ba ona
nako e le gona ke tlo emelela batho ba o swana le bo makhalanyane Karabo ke ba ile goreng ba sa tsena mminong wa mo kwa gore kgaitsedi aye man kopantšuleo la gago monna re te re kopanye re dirento nngwe bo tjonka wa opela bo mapula monyepao ngwanešo le bona bo mama Wini bo le bo segobela nne nao ke no duma gore o ka no tsena everywhere ke rata di-artist ka moka ka lerato le le makatšang ba diile di-event mo ke kgonang ke a emelela ke aya tša gore ke ona o duma line up oreng ke seo ke reka ticket ka ya ke o support nna santse ke ithuta go reka di-ticket wa tseo santse ke ithuta go reka di-ticket ai ke tla ithuta go reka di-ticket guys re tla re supporte diopedi tša rena tša go opela gospel yo mama ke a leboga thank you so much for coming and e be ke sa expect go no bolela nnete gore wena o ka nyaka o tla to the reality with Dolphin but I feel blessed and ke a thaba go le mo man ke ithutile dilo tse dintšhi both ka dilo tša sekolo di-advices tše le gore mosadi o mongwe le mongwe a ka rata o di kwa like mantšu a gago a makgethwa a e leng gore o re šile le ona mo studiong ke a leboga ga ke tse gore na ke shota kae guys le tlang correcta if o nne question le gore ke lebetse go e botšiša please le mpotšeng then ke tla mo invite this time she will come back but for now ke kgopela le streame dikoša tša hae or albumo yetla anytime soon so come on guys let's show her the support that she deserves because ke one o mongwe apena speda ke se gone ga botse ko mongwe wa borena o ileng gore o deserve to be on the map and I did promise you bantase gore mang le mang o ileng gore ke fila o kare o deserve to be on the map le tla mmona mo the reality with Dolphin and if go na le ba bangwe ba ileng gore le ka nyaka gore ba tle to the reality with Dolphin e no ngwala leina ke tla ba invite if ba palelwa ba tla ba paletswe but ke podcast e leng gore re fodiša memoya eo e robegilego go ne le koša go ba se fela se le ka ratang gore share le sona okay re kopele se ke ileng ka se opela ge ke ile kwa o Pinkipetša ke be ke ile o support mara ka gore modimo o šoma ka batho namile ba re nko o opele bele re kopele ka ya leleme le lengwe le le goreng ke la Tshivenda ke re ka ba re ndwe ka ba re ndwe ka barendwe mukhona zot ndoba ndishangoni ndichaboni chithu ndichadivi ndila bona vantevelela vamfara nga chanda vone ndi muzimu wa tshilizi vone ndi muzimu wa fatutshedzo vayatshila vone ndi muzimu wa mandesa hanyaninyana ke no feleletša ka gore re thaba hakaka hare mukhuname kajenu lena re batho namane tlhogonolo ke motho nare tsiba ho rapela. And with that said, Bantase, if you would like to have a sit down with me, do not hesitate to contact me on the numbers below 072-711-7917. Ke mmale tlhogonolo yo mama ke a leboga go tloga gae o etla mo Gauteng. Ke leboa kudu ke leboa ke sa khutse ke leboa o leboa bana besh ke tloile Polokwane ka sepela ke tla mo go
The reality with the reality with show Dolphin. with Dolphin ne bonang katla ke a nreta ke no kwa re hey you look You look beautiful, by the way. I forgot. I can complimentally behind the scene. She looks beautiful, guys. Simply ka baka muchorna. Why o sa mpotsa nka be ke tsa traditional ka munyanya. At least nka be ke ditse mo ka yona. Wabo? You look beautiful, mommy. You do look beautiful. Ba re ke botse ke nnete bara ke nnete. She's beautiful, Batho guys. ba re nna ke She's botse beautiful. She's beautiful. ba tla bolaisha legong le lengwe o tuka jwale. Anyway, ke a leboga go tlile mama. Surely you will come back, man. Surely you will come back, and ke a dumela gore ntho ngwe le ngwe e diraga ka nako. And ke leboga modimo ga ile a go fihla for nakonyana ka baka la gore gone buele ka baka la gore you are out there re kgone bona sethunya re kgone bona le bogole ba modimo. So thank you so much for coming. Thank you so much. Ke a leboga kudu ka maatla se ba bantši ba ileng gore ba ka ngwalla to the wa ba tla le mo ebile o le artist a se ba bantši ba ba ka dira go nto o e dirile. Ke a leboga. Ke leboga kudu le nna. Anyway, Bantase, have a lovely day. I do love you. Bye.